Naanap po ng utanan ako. Kabalo ka, di nauntan ako nito bagon nga pangutana kay very basic, balik-balik, common kay nga pangutana, makabalaw na pud kaayo tubagon kay daghan kay nga problema ani. Unya mis kag nakabalo na sa tubag, wa man pud katundag sa ilang mga alimpatakan, wa pud ka realize. So karon ako nagulamaning for once and for all. O kada bang hunatan na jud lamang nako ni day pangasa ba kay kapoy kay sige balik-balik og basa na pangutana, sige PM kuman basic ay pangutana. Ma'am Eli gibulagan ko. Sus. Unsa man kang normal ra bagong bulagan ta? Mahitabo maguna sa tanan nga bulagam ta. Unang buhaton nimo na iampo imo kaugalingon day. Pagdagkot og kandila, pagpalina, paghalad og manok nga puti, pati itlog nga puti ibalatay sa imong lawas, ihalad og apil para masumpa nang imong murag kinudlitan imong paladay, murag kag buayahon kay sikang gibiyaan. Na lagot ko laitan. Bisik kay di ba? Gibiyaan ko. Gibulagan ko. Sakit kaayo. Usara ka mong answer, anak. Mutana ka unsa? Sa ito bag. Wala na ni angay. Oh, bro. Otra po niyang tubag. Basic mo niyang tubag. Hindi ba ni angay? Siyempre, ang rason ko na nakiwana ni angay. Wala ganahi. Nabalaw na sa imong bilahan. Nabalaw na siya nimo. Basta nabalaw na. Paglagot man ko na kay balik-balik ba, balik-balik kunya. Sayon ra kaayong pangutana. Pero, kay niagi man ni sa akong wall, tagaan ko kunig pagtagaday. Kay sa wala na hibalo sa sikreto, nganong bulagan gyud ka? Kawa kay kalibutan, wala kay nabuhat nga sala, walay hinungdan, gamay rang butang pero gibulagan. Naay something wrong. Nagkulang ka. Nagkulang ka, dili sa paghigugma, dili sa pagpangga, sayop na. Naa kay pagkukulang. Kabalo ka, day. Bayi man ang send. Kabalo ka, day. Kung gibulagan ka, human ka gibali-bali, mura kag pinaypay nga saging, mura kag maruya, gibali-bali ka, gibalitaan ka, human gibulagan, ragi hapon ka, naagoy kulang. Tinuod na. Kung lalaki ka, maura gihapon na. Naa kay pagkukulang. Karon, kay balik-balik na manggulaman ning akong gisulti siging kulang, ato ning punaan. Ayaw ko hai atong dugangan. Okay. Hasta ko, naglibog na ko saon pagtubag ning pangutanaan ni. Pero syempre si Ma'am Eli ang inyong kaistorya. Do not underestimate my brain cells and my wisdom which belongs to the extraterrestrial training and intelligence support. Day, dong, para dili ka bulagan sa imong partner, kinahanglan kag signature. Kurik, ang imong nadungog, kurik. Kinahanglang mo pirma gyud ka. Dili ka nang pinirmahan sa munisipyo, dili pinirmahan sa simbahan. Mas bugat ni nga pirma. Kay kani nga pirma, maog yun ni mutatak hangtod sa kahangturan. Biyaan ka man, talikdan ka man, paningkamutan man niya nga kalimtan ka, pero di igod na niya mabuhat. Kay kinahanglang na agoy signature. Imong pirmahan ang bilahan sa imong partner. Dito nimo ikulit ang tanan nimong panumpa sa iyang bilahan. Tarungon gud nimo og pirma. Ayuhon nimo og sign up. Munay usa sa mga sekreto og lig-on kaayo nga kontrata. Sobra pa na sa ebidensya nga imong mapamatuod o gamiton nga kamatuoran nga ikaw gyud hangtod sa kahangturan. Imong pirmahan ang iya nga bilahan. Nagpamatuod nga ikaw ang nauna, ikaw ang mutapos, o ikaw gyud ang nagaangkon kaniya. Munang kamong gipangbiyaan o gipang talikdan, reviewha ang inyong mga bilahan kung aduna ba'y pinirmahan. Kay kung walay pinirmahan, wala kay mabasol. Ikaw na mismo sa imong kaugalingon maghinolsol. Lili may pirma wala. I-double check. May pirma wala. Kung wala, deserve rago kang biyaan. Kaya wa man ka naniguro, dapat sigurista ka. Munang sa dili paulahi ang tananday. Sa dili paulahi ang tanan. Kung wala na kapirmahi ang imong bilahan, hala, papirmahan na lang daan.
Aron wala kay pagamahayan. Period. Manang kamo. Taro nga inyong mga desisyon sa kinabuhi. Usa mo mangutana ni Ma'am Eli. Dapat nahibalo na mo sa standard protocol. Pag-abot sa gugma, pirmahan ang bilahan para dili kabulagan. Taro nga desisyon day kay laitan ko ng palopyan. Pirma pa more.